स्कूल कॉलेज तम लाइक अमगी वाने बदी नतब कहीं ईश्वर की मतंग लापनीना अदे मसला इबसे अखोना ऑथोरिटी हाजब तारे इसा की मोट की मतुंग चटप की मुहूर्त अखोना की ऑथोरिटीज ना हारिबसे मसिगी वासे तुंगिल चटलबदी अखोगी थबक तो रिजल्ट फंगदोरे मतम खर के ममांगदा पृथ्वी पुंबगी ओइना कोविड की एपिडेमिक अमा लाखी मदुगी मतम सिदा कोविड सिदगी अखोई मतौ करमना कंजगदगी नत्रगा कमाइना अखोई चेक्सिन थावना होकदगी हाबसिगी मतंग सिदा अखोइना नगिबसे WHO ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना पिरकपा मदुगी चना पथापसिंगी मतुंगिना याम चेक्सिन लेनगी मैम सुलेनमा खुसा हाम खोब तब खोबसिगी अदुदा मसी मखोइना हाइरि हाइबगी दमकता अखोई कनानसु मदुगी मायोक्ता अखोइना के हाइतारे होय चिंगनब लेबदुदी मैमसु मैम इसा इसागी चिंगनबदु कोनबगी दमकता वहंग पहंग तौबदुम अदुम कमदुस यावखिबनी अदुबु थंगसेंब हाइरगदी मरै तौनखिदरे करिगे दमकता मरै तौखिदे ऑथोरिटी एमना हाइरबनिना अदु तारगदी पृथ्वी से लेबा ऑथोरिटी मैम लेग्रे अखोइना वा चटप्याबा अखंग हाइ मैम से अदुदी मखोइना हाइको वा सेंगसेदा अखोइना मरै तौनदे अदुबु चिंगनब लेरगदी क्लैरिफिकेशन की दमकता अखोइना वहंग वा हंगजबा तानाजबा याय अदुबु चैलेंज तौब नतबा होय चैलेंज तौरगसु ऑन प्रॉपर ग्राउंड फॉलोइंग प्रॉपर एटिकेट अमा लई मागी चप चाबा मागी नॉर्म्स मैम जे कोई इवन कोविड वैक्सीन की मतम खोजि फावबा दुम अखोइना कना कना वा हिना यावनरी अदुमसे अखोइना राइट टू इन्फॉर्मेशन हलै RTI अदुमसे थाबगसु प्रोसीजर लई अदुम हाइन तौरदना भगवत गीता हाइबसी मतंग नरप कांसिददी मसीगी ऑथोरिटी से कनानो भगवान श्री कृष्ण अदु तारगदी ईश्वरदगी हेनबा ऑथोरिटी अमा लेखिदरा हाइब लेते कनामते ईश्वर के मथक कनाम लेते हाइबा मांग सुप्रीम मोइदोरिबने अदु तारगदी ईश्वर की वासिदा अखोइना अमुक चिंगनबा अमा लेबगी थुदोप दरकार लेते हाइब इबुंगन हाइबिरक तारगदी मसीदी अखोइगी मंगोलगी दमक्तनी अखोइगी फनबगी दमक्तनी अमद अचुम्बने हाइब मसी अखोइना यानबा ताब मसी वासे अदुबु भाप ताब ngamdre हाइरगदी at any time any amount of argument any amount of question masi akhoi raise to yai masi ma akhoi bhagavad gita manungda masi mek lana akhoi thengna phangjarakani amasung masi gi spirit masi gi wakhalon masi gi bhavana se maintain tawjaraga thamnabagi damakta mayam da sling jari basi makni karigumba ngasi akhoina mathang manaw naina sumna najarak pasida चिंगनबी यावबिरबा नत्रगा करि मसी मदि भापता देहब लेबिरगदी म हंगोइबि यादि कोइ मसी फोंगना अदुम म हंबिगदौबनी ममांगदा खोइना नजगिबदु भगवत गीता की इहान हनब लमाय इहान हनब पेज मखुमदगी हाइजब तारे गीता की मखुमदगी हौजगिबनी करि यावरिबगे करि इबगे हाइमना चिंगमदि बतान हौरगा भगवत गीता गीतोपनिषद बलदेव विजयभूषण की मतान नजगरे अमसुंग गीता की हौरकपगी मतान करीदगी भगवत गीता सी अर्जुन के मफमदा भगवान श्री कृष्ण थिबिगिबनो हाइबदुगी मतंग दसु अखोई ममांग सेशन दा चौरापन नजगरे सेटिंग द सीन हाइबदि मतंग दा नसी जे अखोई प्रीफेस हाइबसे अखोई वामांग वा अखोई न मणिपुर हाइगना मसे वामांग यानबा न हाइनजबनी अदु मसे मेन पॉइंट दा इंट्रोडक्शन वा हौदो लाक्त्रिंगैदा अदु ममांग सिदा प्रभुपादगी इसला प्रभुपाद मसीगी भगवत गीता असि राइटर हाइबतार अमसे को कमेंटेटर हाइगनी असि इबिदिबा इसला प्रभुपाद के वहाई खरने मसिदा को यावगदोरि बसे प्रीफेस मसे ngasi अखोइ नेजर बसी मतुंग सिदा खुदोंग जाबा लेबिरगदी अमुखन पाबियु मसिदा हेना मरुइबा वा खरा यावरिए मसिदा कोने थेनरकदबा मसुंग थोरकदबा हाइबतार इसला प्रभुपाद ताकपिरिए भगवत गीता से मसीगी गीता से प्रभुपादना 1964 दा इंडिया दगी अमेरिका चटपा मतम सी गी ममांग दगी प्रभुपादना मसीगी ट्रांसलेशन से इबा हौराबने कदाइदा वृंदावन लेरिंगैदा इसला प्रभुपाद मसादी कलकत्ता दा पोकपनी कलकत्ता की हेरिसन रोड हाइरिबा महात्मा गांधी रोड जो हाइबदु जगह से
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯄꯪꯊꯥꯞ ꯊꯥꯞꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯁꯤꯂꯥ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯄꯥꯗꯁꯦ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯂꯥ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯄꯥꯗ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯐꯝꯅꯤ ꯄꯣꯛꯐꯝꯁꯤꯅ ꯀꯜꯀꯇꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯤꯒꯨꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯄꯥꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯐꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯀꯣꯟꯒꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯆꯥꯔya ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯛꯐꯝꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯔth ꯁꯥꯏꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯀꯇꯥꯗ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯗꯔꯁꯟ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯚꯒꯋꯠ ꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯄꯥꯗꯀꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯌꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ 64ꯗ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯄꯥꯗꯅ ꯏꯌꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯅ ꯃꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯄꯥꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯚꯒꯋꯠ ꯒꯤꯇꯥꯁꯦ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯔꯦꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯚꯒꯋꯠ ꯒꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯙ꯭ꯌꯥꯠꯃꯤꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯆꯍꯤ ꯅꯤꯐꯨ ꯃꯉꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯚꯟ 50 ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯛꯇꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯖꯍꯧꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯙꯧ ꯑꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯙꯧ ꯑꯕꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ 85ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯟꯕ ꯍꯩꯇꯕꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯣꯏꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯊꯤꯅꯩꯌꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯇꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯃꯨꯟꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯐꯣꯏꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯊꯣꯡꯒꯥ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯤꯜꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯆ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯅꯨꯡ ꯆꯥꯕꯒꯁꯦ ꯏꯔꯨ ꯃꯥꯏꯊꯖꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯆꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯚꯒꯋꯠ ꯒꯤꯇꯥ ꯄꯥꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃ ꯍꯩꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛꯀꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯄꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯒꯋꯠ ꯒꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯠ ushꯜꯂꯒ ꯈꯣꯡꯒꯥꯏ ꯆꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯖꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ
Thangai sengbadi spirituality haibadi spirit tagi lakadobane. Spirit haiba taragadi akhoi thawai hara kadoribani. Thawai haibasi horokpham sidi Ishwar ne, Bhagavan God. Adu taragadi spirituality haiba taragadi masigi central point natraga masida yaudaba yadaba hiramji kaino Ishwar haibasine. God yaudaba spirituality haragadi God yaudaba. Bhagavan yaudaba. adu taragadi Ishwar ki maramda aiga Ishwar ga leinariba maram magi mari sine amasung aigi tahum to koi thodang se kari kari no haibase khangna bagi sanction lambi sibune bakone spirituality ha ka dori base adu mase spirituality mase kona khang haib taragadi spirit atma khangda bi adre mase bakone atma gyan haire science of self realization haire mase ai ishana isab khangjaba haibase ai kanano ai se ai tawdabasna karino haibani adi aigi panungpam aigi goalsna karino haibasi si thijanno honaba amasung panungpam no silaire haibadu khangaba taragadi madugi panungpam do ai kari upai tawjaraga karam haina madu yawgadage haibagi aina madugi damaga thawung sinba yare Ishwar su khangdaba yadre haire atma su khangdaba yadre haire aduna masi spirituality haibase masigi maramda nenajage haiba taragadi any knowledge masi horpa kansda koi A B C dagi hoy A B C have English por amo poro magi basic foundation madugi knowledge ya koi A B C haina re agga ge haro 1 2 3 ko andai koi smite me ke hagana koi ji kok sam lai mit de bengali me tha soro sora si mo lady me amse adai sanskrit londa hara kana ko masi ka kha ga hari bad ko mo devanagar ski haidan masi magi basic understanding haibadu ABC aduna ABC spiritual life ki spirituality ki ABC se karino Bhagavad Gita ne Bhagavad Gita asina masigi foundation oigadoribani masina ABC oigadoribani minimum akoi masigi knowledge semad yaudaba yadaba if we akoi karigumba spirituality gi maramda khangjage masi akoi karigumba khitang spiritually inclined oiba aduga miyam oi haitaragadi aduna Srila Prabhupada masigi wahmji khangbi na Bhagavad Gita si ihana ibiki masida koi foundation sara kadori banina ihana ko na yumpham thon ba habadu aigi punsi yumpham thon bado masi Bhagavad Gita gi masi knowledge thon kadori bana Bhagavad Gita si Srila Prabhupada na America da phong matam sida Macmillan hariba publishing company se masina phongi ihana na phongi matam sida Bhagavad Gita se Sanskrit slok adu hujekti mayana pabi de Gita se sida soina maki akoi slok sing si Sanskrit ki slok awiram gani adu ge translation amadi madu ki maramda nainarol haidana masi kamani apply to godagi haibagi purport haiba amaga soi thena biram gani adu ihana na phongi ba like to di Sanskrit slok yaude adagi slok khuding maki masi gi purport masi nainarol su yauki de amasung kalamai sham hanthana phongi bani matamdugi hada khudong saba sada khadi matungina adubu Bhagavad Gita ase Macmillan sina phong matam sida mathangi chai olokpas de kaidoi makhon haibase Bhagavad Gita gi edition Prabhupada phongbiri basi masi performance kamain tawrigen hangmakan sida matamdugi oina amadi matam sahi kya chupna Macmillan ka company se masina phongba akhoi religious lyrics singi manung sida Prabhupada ibiba Bhagavad Gita se atai Bhagavad Gita su phongi phongdaba te adubu Srila Prabhupada ibiba Bhagavad Gita se masina best seller oidana matam ke am laiki amadi masigi sales se sun handarakte hadana sumenga le adu ku wari ke am laiki adu masi Srila Prabhupada na asumaina ibiba sida mayamna request tawbadagi Bhagavad Gita se complete edition dumamtang phongbuiragadi am nungaijagani haina mayamna request tawbadagi hoji akhona khuta paide Bhagavad Gita se masi maina phongdorakhibane amasung Bhagavad Gita sidi Srila Prabhupada habiri base akhona masi Gita sina poraiba masa revolution haiba tare akhona masi ISKCON gi wa mak haidraba taragasu masigi hanba kano se masi revolution or masigi cultural revolution por kibase masi kana hodopira mano Bhagwan Sri Krishna masaman hodopira mani masiri kaina masi gyan ihan hanbada Arjun da bibi gi banina masigi ka haitare first
cultural revolution se kmasidi Bhagwan Sri Krishna hobi bane amasung yamna phajaba mongda yam lemjaba mongda Srila Prabhupada masi wam panbidi. If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His Divine Grace, Om Vishnupad Paramhangsa Parivrajakacarya 108 Astottara Sattahai Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada hai. Mayam na hainai ISKCON natragana masigi Srila Prabhupada na Bhagavad Gita se ibikhiba masi phongbikiba se America dani aduna masigi movement se mase America de horok panatra haidana adubu thangai se ngoni mase America de hobanate masidi masigi knowledge sidi miyoi bage sama sada yanhongwai de le rabne masidi amasung Bhagavad Gita si akhon hoji present matam dadi masi habigi base Bhagwan Sri Krishna na Saurakna chahi lising manga muki mamang sida Kurukshetra lanfam sida Arjun haibiki bani aduna masidi itihas yengubata historically yengubata ragasu yam maruoiba madugi masigi phampham lang amai loro le bani Bhagavad Gita haisina masidi Srila Prabhupada haibiri base ayeng biu ko Bhagavad Gita si phongja basida karigumba mixat ama piba taragadi madudi aigi nachade na hai aigi makina chade haidana madu kana ke tare ma haibiri bas masidi Srila Prabhupada na America da chatlaga Bhagavad Gita se English ta phongi karigino hai English ta phong da yada ba atop lon re phong de ka dobogino haidana mahaki guru Maharaj se spiritual master hai guru se kona guru ge wasidi ishwar ge wa gumna ingadabani haibam sule aduna mahaki guru se Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada haidana kawi matam amada British na India palinge matam sida mahak se Britisher sing sina phawbada living encyclopedia ni haidana adumaina singthana ba guru ne kano se kasai Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada se admasida guru gi ming panbasida su yamna bevhar na pallibani guru duna mahakse 1922 da Srila Prabhupada na mahaki guru ko thengnai matamdu da Prabhupada di pi ngai dagi mayum da mahake mayum sida mapana sadhu Vaishnava sing se yam toina kawbuni na asigumba sadhu una base thoina pamde hai thajabaju thajade hai Srila Prabhupada kya yam kanna sum khoise kawada mayam unari bidu ngai re lai ning bani hairaga thabak se hai ona tana ba yam to basi yam samas yam to u bani na ko samas sidadi sorry Srila Prabhupada na su adumaina gasai sadhu am leire hai basi yam kanna pun sulu betu de hai adu mahaki mamana ba singsina namdana Srila Prabhupada hai bani sumai to dana yam top sadhu am lei yam phabani masu unarushi hai dana adu Srila Prabhupada yadre yadabase mukhoina kai hai nang akhoina haiba sida mahak unadra bataragadi na akhoi kumnara roi hadana kain habda matamdu Srila Prabhupada sidi mayam gi Mahatma Gandhi gi movement ka khadi movement ka torok puto di matamdu da kano si Prabhupada di magi graduation tambaga se tokthoga Mahatma Gandhi gi masigi khongjang sida yaudoribni ka torok padu gumba misak na haba aduna Bhakti Siddhanta Prabhupada unaraba aham unaba kansida kano si Srila Prabhupada haidorinu nahakti English su khangmanina aihakna prachar tawna hodariba Chaitanya Mahaprabhu na pibiri message se pautak ase miyoiba samaj asibu kannabagi demakta leiriya pautak ase nahaksu ain tawir sumaina English ngangba ngamba English khangba miyoi singda masi nahaksu prachar tawu yadabra haidana matam adu Srila Prabhupada khumki akhoi je hojik British ka makha pon leiri ningkha tambana hana maru oi aduna ningkha tamdrabadi akoina masi prachar torobagisu yam thodona masi mahai yaloi hadana Prabhupada khumi matamdu da Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada haire ningkha tamba tamdaba haibase madudi maru nate India si mamangai da Mughal na palame maduya mangda atay ningthoma na palame hujikna British na pale British ka matunda tongan ba party mayam na palani aduna
kanana pali kanana pande habdo ming khena bakhatani phibam di hongoi adubu Krishna bhavana habase akoina ishwar mas khangjaba Krishna akoina ishwar Krishna hai ishwar buni Sanskrit lon da Krishna haiba taragadi all attractive haibane ishwar bu akoina ming ama pigi ming ama thonjagi haiba taragadi akhang hai oja guru sina kai hai amase kai haibi de ishwar haibasidi loina maki thamoi sibu hubiba ngamgadaba aduna all attractive hai adu Sanskrit lon da Krishna haibasina khwaidagi hena Bhagavan gi khwaina naba mingni haibasi authority singsina mayam yana basu mingni haibasi haise aduna akoi Krishna bhavana haibasidi ishwar bisa khangba Krishna bisa khangba haibase masidi khangdab yadabani miyoi basina jibasina punsisida magi punsigi bandung phumji khangjage punsigi akoi miyoi punsi masi mahi yanjage haiba taragadi ishwar khangdabadi yati aduna masidi emergency ni hai urgent ka natte ko emergency ni masidi now or never haibase adugi de makta masi khongjang je ko chang masang da ya de tasla propat habi badagi ma ki pusi hongidor ne madu masi gi waham sing taro badagi haibta adumai taw dana sla propat sina ma ki guru dagi yathang do phangjaraba kansida America da chatle 1964 da mal puba jahaz tongdori bani masi matang ju wari jam leigre asimasu matam phangba ma da ma da share taw jurake adu Sla Prabhupada chakhibase tha ani chupna changdori bane America gi Boston haba jaga yau ba ngasai New York yau ada yau basi ba ada yau re haraga adai thabuk tawda mayama ama tong na Sla Prabhupada na Bhagavad Gita ji mas phongbira kadori bane adu mase phongbi gi basida kai dore ai hakki Gurudev na angwanda masigi pau masumaina thabak sinabi badagi masi ngasi thabak se pakhatchabani maram maduna Bhagavad Gita se mayam na yamna pamna bire amadi masigi maramda mayam na khangning base nong nom hengalak pasi masigi maramda masi mingchat se angwanda pibi ga dabunati aigi Guru Maharaj pibi ga dabuni hai masi guru palai base matam yamna yamaru wam lakhigani parampara haidana khoi mamang sesada koina ama thenajagi base sampradaya haidana ama thenajare ishordagi horokpa ngasagi gyan gi paring haibitare aduga hujikna adugumba sampradaya sida Bhagavan na pibini ba pangtak sing ase masi akoina kaman khangani haiba kanda guru dagi shishya lakadori bane guru ma shishya guru lairagani guru dagi mathang shishya lakadori ba adu haiba shishya na mu maga shishya da mathang shishya da malak basina mathang laksabase kamasi guru shishya parampara hai disciplic succession masagi spiritual master and disciple hai masigi parampara ko masibu khudamon haiba kanda hainau pambiam laire hainau amun base mathakta uthakta pan base koina mathakta kaaga natraga hega lemada tarabu taragadi amun madu hainau do kaiba yai kaiba taragadi madu koina chabus nungaitre laika pus nungaitre adu ka jare koina usida mathang kakhar khrami se mathang kakhalaga adu amaton dagi mi amana hainau hega mathang lairiba miyo singduda tung amana amada sum khutta mathang lanaraga makhada putharabu taragadi sai hainau do tekta kaidana chapchana magi lairi phiyam do khoi phangagani haiba adumai tawdana ngasai akhoi sampradaya haiba laikhiba Bhagavan Sri Krishna gi hauge hariba gyan phangbi paringse madu guru go shishya gi dhara asida guru go shishya mathang lakpagi masigi line sida laabani ka dore Bhagavan Sri Krishna na pi khiba knowledge se makha yarokpado ba ngasi bogi matam sida karimata hongda makai magi chapchaba effect to learna ngasi bawda khoina madu phangjari haibasne ngasi buna parampara hai guru shishya gi guru shishya parampara haibase aduna maram boidana guru na haiba wase mas yamna maru oi amadi mase indaba yadi ingadabani haibasne akhoi kai haida masi laboidi aige mangol ga doribani haibase kamasi khangjabana Sla Prabhupada na asai mahagi guru na habi bani habi de makta prachar to ba America na chatli amasung Bhagavad Gita ji han haram badai kon ibiki bani famdu da maside sida guru gi ming hai pa kan sam ting bi ko chukul lak yauri base His Divine Grace Om Vishnupad Paramhans Parivrajacharya 108 Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada asuk sangma ming
ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤ ꯂꯩꯊꯣꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯃꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯄꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯒꯨरुꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯤꯁ ꯗꯤꯚꯥꯏꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯚꯒꯋꯥꯟ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣꯒꯤ ꯀೃꯄꯥꯅꯤ ꯀೃಷ್ಣꯒꯤ ꯀೃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯚꯒꯋꯥꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏ ओम हाइबसिदी अखोना सैथाजबनी अदुगा अम्बाला माताजी खुथांगा प्रेप्रा सोइरा एनीवे विष्णु पाद हाइबदी ओके पाद हाइबदी चोरोन हाइबनी विष्णु की चोरोन हाइबदी क्या हाइनो विष्णु की खुया खादा नत्रगा कृष्ण की खुया खादा मपुंग फान लेजरबा मपुंग फान चंजरबा हाइबनी विष्णुपाद परमहंस हंस हाइबदी स्वान हाइबा स्वान हाइबसी कमाइन तवी अखोइना इसिंगा संगोमगा यानरगा पिथकपा कानसिदा संगोमदु खतंग थकपा ngami hai हाइबदी मची ओइबा ख्वाइदगी मगुन लेबा पोतो मदु खतंग के हाइनी मदु खतंग चुथोकसबा ngamjaba मसी अर्थ केना हाइबा कांदा साधु ओइबा मियोइसे भक्त ओइबा वैष्णव ओइबा मियोइसे दि कैदवी मिपुम खुदिमक्ता अखोइसे थमोइदा अफबा फत्तबा मगुनसे लोइना याव लेबा गातनी खरे हेना फत्तबना यावे अखोइसे कजगसी गसीगी मियोइबसिंगसे अदुबु फत्तबसिंगदु यावे हाइबा तारगसु अखोइना अफबा यारिबदो मदु खक्तंग उबिबा अमदी मदु खतंग खंगलगा महाकना तौजबा याबा ईश्वरगे सेवादा महाकु सिजिनबिबा हाइबदो अदुगी मगुंदु चेले हाइबा गसागी साधु सिंगसे अदन मखोइसिबु मखोइसिदी कांग अदुगा मानै कांगना संगोम इसिंगदगे संगोम चुखटपा ngamba अदुमाइन तौदना फत्र मि ओइरगसु माके मथमोदे लेरिबा अफबा मगुन अमतंग ओइरबसु मदु लोखटपिरगा भगवानगी सेवादा सिनबिबा ngami हाइबगिदमक्ता साधु वैष्णव सिंगसिबु परमहंस कवे परमहंस हाइबदी सुप्रीम स्वान हाइबनी अथोइबा कांगगी मगुन हाइबदी अखोइना अथोइबा साधु हाइबा परमहंस परिव्राजक चारक परिव्राजक हाइबदी कोइना चटपा हाइबनी हाइ जगह अमदा तुंगगा लेते महागी खुदोंग चाबा चादबा येंगा लेते मफम पुनमक्ता चटलगा मयाम पुनमक्सिदा भगवत गीतागी नत्रगा ईश्वरगी मरमदा ज्ञानजु संदोकपी मयामदा खंगनबी मयामदा मसी खुदोंग खंगनबे खुदोंग चाबा पिबी हाइबगिदमक्ता परिव्राजक मोय परिव्राजक हाइ आचार्य हाइबदी आचरण तौरगा ताकपीबा हाइ वा खतंग चिन्द हाइबा नतबा महाना ताइ पुनमक्से मसी महाक मसा मना प्रैक्टिस तवी अमसुंग महाना प्रैक्टिस तौजरगा मयामदा मदु ताकपी हाइ तु येंगो दु सिस माइ तौदबनी हाइबदो 108 हाइबसे अखोइना चामगा निपाल लक हन्ना खुरुमजरी हाइबगा समाने श्री श्रीमद श्री हाइबदी ममांगदा पंजगरे श्री हाइबदी करिनो निंगथीजरबा मगुन पुनमग लेतेंग हाइब अखोइ इमा लक्ष्मी दा सिना मिंगनी श्री endowed with all opulence हाइब मतिक मगुन फजरबा मगुन सिंगे लोन मक्सना योमबा हाइबता श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत हाइबजे भाग के मिंगने भक्ति सिद्धांत महाक से पीगाइदा विमल प्रसाद कवि अदुगा महाक से पिसा पीगाइदगी चही तरुक तरे सुरप कांसिदा भगवत गीता सिंभा पुरे चही 13 सुरप कांसिदा रामायण महाभारत से मसे ब्रह्मंग थीबा ngame मयाम खंगनबगिदमक्ता शास्त्र यामुन खंगी हाइबगिदमक्ता महाक के मिंगसे अखोइना महाक से मयाम मसे खंगनरे अदुज मथक्ता एस्ट्रोलॉजी की अदुगी मरम याम मरोइबा ngasi फावबदा अखोइना कुथि येंगबदा करेदा कैलेंडर सेम खोब तौबदा अखोइ अखोइसे खुरपाइसे मसिदेसिदा सूर्य सिद्धांत हाइदना लाइक अम फोंगी मसी मान इबिरमबनी अदुगिदमक्ता सूर्य सिद्धांत कौब लाइक तो फोंबदा याम मतिक चाबदा लाइक अम फोंगी हाइबगिदमक्ता महाक के मिंगसिदा मयामना टाइटल ओइना सिद्धांत सरस्वती हान थोनबिरे अमदी दीक्षा लौरबतुंगदा भक्ति की लंबी लाब कांसिदा कैदौरे महाकसी भक्ति की लमदा अथोइबनी हाइबगिदमक्ता महाक के मिंगसे सिद्धांत सरस्वती हारंबदगी भक्ति सिद्धांत सरस्वती न हाइरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी
गोस्वामी हाइबदी गो हाइबदी इंद्रिय हाइबदी स्वामी हाइबदी इंद्रिय बु खुदुम चले हाइबनी महाराज हाइबसदी सन्यास इकाय खुनना अब मिसको जमिंगनी प्रभुपाद हाइबसे प्रभु कृष्ण बुनी कृष्ण की चोरोंदा मपुंग फाले जराबा अदुगुंबा भक्त असेंगबनी हाइबगी दमक्ता प्रभुपाद हाइदना कवय असुमाइना गुरु की मिंगो कोबसिदा याम चप चाबा माकी व्यवहार से सुमाइना उद्ली हाइबसने प्रभुपाद मसदा मिंगवन पिबिदी बसे मसी पंजरी बिसे कई गदमक्तनो हयेंग तुंगदा भगवत गीता देनरप कांसदा मसिगी हिरम मसिगी पॉइंट्स लाकतोरिबा अमसु मसिदा हाइबिदी करिगुंबा भगवत गीता से इजबगिदमक्ता असोन फोंजबगिदमक्ता मयामना करिगुंबा मिंचत अमा पिबिगे हाइबा तारबोइदी अइगी मिंचत हाइबदी सि खक्तनी भगवत गीता से अहाकना करीमता होंदोक्तबा मखै अहोंबा अमता याउद अमता हापसिनदबा मखै अमता पोजान तुयान करिगुंबा अमता तौदबा मखै बसी मयाम के मांगदा पोथोकचबदो बदु खतनी अहाकी मिंचत हाइबाबु वन अदुरा तरगदि अतोपा एंगोंदा फगम थो मिंच अमत लेजदि हाजरिबा अदुमसे ममांगदा भगवत गीता से एज इट इज हाइरे बसे करिगिनो हाइ ममांगदा लेगिबा भगवत गीता से शिला प्रभुपादना अमेरिका दा फोंद गया मांगसिदा ऑलमोस्ट 600 700 एडिशन लेरबनी तोंगान तोंग लोंदा कमासे ममांग पंजगरे अदुबु अतै फोंगाखरिबा गसाइगी भगवत गीता की एडिशन मयाम से मसी पॉलिटिशियंस इन इबि यावी स्कॉलर्स इन इबि यावी अदुबु इरिबा सिंग से मसी केदवी इवन साइंटिस्ट सिंग मुखोय इबस यावरिबनी अदु मोइना इरिबसे कय हने इरे मसा मसा की पर्पस अमा तानबगी दमक तो इबा अइना खलि अइना मसी खलि अदुदि मसी अइना खलिबा फिरेप्स अइना खलिबा वखनसे मसी भगवत गीता दगी पुसलागा कमाइना मदु प्रूफ तौसिगे हाय अदु माइना फोम गाक्तने हायदन भगवत गीता यावरिबा मसा की एसेंस तुदी मदुदि हाइद्रेन हाय मसी खुदमना कमाइ बिबिदी मयामसे कय हाय भगवत गीता की लोसलप कांसिदा 18 चैप्टर सिदा श्लोक अमा यावे 1865 सि यावरिसे मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु हायदना मतम चुपदा आइतबु खलु हाइबने अदुबु हारिबा असिगु मफम सिंसे तोंगान बा अइबा सिंसे कमाइना पुथोए खलु हारिबसे कृष्ण बुनते कृष्ण की नुंगदा मसक उदबा अमा यावरी मदुदा मदु खनगदबने हाइबगुंबा अदु तारगदी भगवान श्री कृष्ण से अखोन ममांगदा पंजग्रे को ईश्वरनी कृष्णनी महाना ख्वाइदगे खंगबसि मंगोने खंगबा काम लेतरबनी अदु तारगदी कृष्णना चंजगदबसे अइंगोंदा चंजगदब नते अइगी नुंगदा मसक उदबम यावरी हाइबसे भगवत गीता दा पनबिरम दिबसे करिगिनो हाइबो हांगसे भलई हाइ अखोइना भगवान श्री कृष्णना हाइबा कहौरिबा जाला अखोइना अमु मदु तोंगान अमु वहाई वता मैं हपसिलगा कई तौबगी एक्सप्लेन तौगदोरिबनो हाइ असिगी आर्गुमेंट्स ने मसला प्रभा थांगलिबसे मखोइना कइतौई भगवत गीता दगी कृष्ण से लौथोखिदबो होनै है सो अतै गीता मैम से यंबियु मसीसे अतै गीता पाबा कानसिदा अखोइना मसी मी हुंजबगी वाना चदेको मसी थांगैसिना मथोक थोबने अतै लेरिबा भगवत गीता मैम से मसी तोंगान एडिशन मैम से येगु मतमसिदा अखोइ कृष्ण से कनाना बसों खंगजदे है करमा चंजगदबना जो खंगजो खंगजदे है अमसो मखोइने हान लेरिबा गीता मैम से मसी पारुरकांदा कनामता मसागे मपुंजी कथोगा आई कृष्ण की भक्त ओइजरगे कृष्ण के भक्त ओइजरगे हाय पौ ngasi बौथोलखिबा लेत्रि है अदुबु शिला प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज मसी फोंग पतमदे कदौरे पृथ्वी पुमसिदा मी से जात बिजात छाकै नातै करिगुम अमता मसीगी खेनबो खोबस अमता तोंगान मसी थमदबिदा मफम खुदिमक्तगी पृथ्वी की लम खुदिमक्तगी मी म्याम से मखन की मी म्याम से मखोय कृष्ण भक्त ओइरइबन इवन शिला प्रभुपाद हाइबिबसिदसु कोई धर्म होमबगी दरकार थोरो मसी याकोन ओइबन नते मसागी धर्म होंगतरबसु अदुम भगवत गीता पाबा याय गीता के नॉलेज से लौबा याय अमसु भगवत गीता से एप्रिशिएट तौजबा याय हदना अदुम मसिदेसिदा कोई कनो से नसागी पर्पस ईश्वर कृष्ण खंगजबगी मतंग हायरगदी ईश्वर से मसक नाइदे हायरप मतंग सिदा कोइना मायावाद फिलोसफी दम लाए ईश्वर से मसक नाइदे हायरप कांसे कइदौरे अइसु ईश्वरनी ईश्वर स्वरूप अम ओइबरेना अइसु ईश्वर ओइरे नंगसु ईश्वर ओइरे यू आर गॉड आई एम गॉड हाइबसे मसी जी याम लानबा कांसेप्ट नि हायदना चैतन्य महाप्रभु ताकपी
masi asi illu bataragadi akoi Bhagavad Gita se bhab ta bang amroi haidana par Bhagavad Gita se khangna bagade makta Bhagwan Sri Krishna Brahma gi nongmada amulak lakpi hairi akoi group ta su picture ma amakak share tawjagi bani madu amta yang hanjar ke ko myam da sida so le ramgani masih ubirabra si screen jo ubire ko masih share tawjagi bani akoina ajug mai lere kali ko satya treta dwapar kali ko masih yauri base magi time duration yaure chahi kya kya oji banu hai base masih pulap se pullagana akoi masigi kano masih yug mari se akoina mahayuga su haire masih pulap sina lising amarak satya treta dwapar kali hai basina masigi cycle se 1000 times lakpa kanda kalpa ma haidore ni si kalpa se ko masi 1000 times for you gani si se adu masi manung sida kaman ban tra haibam ne si bidi ko na khoi mai matam si slok lakani adu matam ne nawa yaga do bani adu masi gi kalpa ama se masi brahma gi nong mane asigumba 2 times la akanda brahma gi 24 hours oidoriba amaso asiu mana masi gi chahi khuti sida Brahma se magi chahi cham hingdori bane Brahma gi chahi cham habadi kai oire sida 36000 kalpa masi si amadi masi an equal number of nights hai masina Brahma gi full alasan oidori bane ba asigi Brahma gi nong mase masi nong masida 4.32 billion years se masi manung sida amuk lak Krishna se lakadori bane kai dagi spiritual world lakadori adhyarmic jagat hai aduga clive se kaida prithvi sida ma ke avatar tori base masi Brahma gi noma da amuk ne hai adu every day Brahma gi kanungti numja kano masi nu kanungti gi Bhagwan Sri Krishna se masa mak se amuk avatar to bigane hai kari gi makta no asmaina Bhagavad Gita gyan je pibiru ne bagi makta me amda adu masi hari base amuk su kadore Gita hemna kadau se Arjun da haidre mamang sida Bhagavad Gita se numit kauba devata sida aina haigrabani haibam su lei ma ke mingse Vivaswan kawi haidana aduna Bhagavad Gita se akoina tongana artha lana hanbagi thorokpa jaga amat leite hai aduna mase koi Bhagavad Gita se khangjige haib ta agadi kamaina khangadage hai Arjun na Gita se logibadu Arjun na Gita se mana bhapta jagibadu madumai tawdana akoina su Bhagavad Gita si masi bhapta no khona jagadabani hai just as Arjuna accepted hai shishya amoina akoina masigi chapchaba bhapta jagi haire butaragadi masigi pandam se Bhagavad Gita lai pandam se kaina haba kanda jiva khudimak sina ishwar se khangba se mak adhikar lei hai ishwar se karino kanano ayaka ishwar kari mai lene bagi haibana singba singse masi khangba kansinda kaidawe akogi ngasai masi class hawbod panbigi bedo awaba makhal mari haibase pokpa siba ahal oiba lana na haibase birth death old age disease haibase masi akoina hanna mapok khudinga sum thengna lai bane adu masi cycle se masi awabani masdegi nam thokke haiba taragadi masdegi thokki ga haiba taragadi awaba ji ko ga haiba taragadi ishwar mas khangdab yate haibase maduna first step odore bane basigum akogi chayna ba chamon da singse kamasi akoina amas kokse ga haiba taragadi masi akoi jiba singsina miyo ba hayasu jiba punamak se hari masigi chayna ba singsidagi nanthok pa se makoi pak ngam banati yam aruba thabak ne masi se adubu masi oithokta ba nataba masi kam kan orakani aikoi isa gi indri singse aigi senses ma'am aigi khut khong naton mit na jing loina makse masi akoina karam hain tawdana ishwar gi seva da mai din hangada gi habase aduna trabata ga akoi di oga sai haibado tumba chaba masa masu poksaba amadi basana masabu kana khona jaba habase masi da dum lupok leiri bane ba adu hai masi Bhagavad Gita se chapchana practical guidance ki makhada ishwarna
ताकपीदीबदो सुमाइना भाव तागदबनी हाइबदि मतुंग चचबा अमदि ओजा नाइजना अखोना गुरु नाइजबा हाइबदो अदुगी मोंग द खोना चथा जरबोइदी भगवत गीता सिगी चप चाबा मसी कानाबदो खोइ लौबो गमजगनी अमसुंग मसी एस इट इज हाइबसे चप चाना असेंग मसक्सिदा अखोइना मसिबु मसी भाव ताजरबोइदी कनागुंबा मियोइबा अमसे मी अमेहता मसी पारो मतमसिदा ईश्वरगी असेंग मनाय अमा असेंग भक्तो ओइबा हाइबदो कमदु गमजगदोरिबनि हाइ मदु ओइबा तारगदी अखोइना भगवत गीता असि फोंदोकचरिबा अमदि भगवत गीता असिगी नैनबगी क्लास अमा सिंजरिबसे मसी अखोइ माइ पाए हाइबा ओइदोरिबनि खंग अखोइना मसी कनोसे भगवत गीता असि नैनबगी पांदमदि मसिने नबेको अमसुंग मसीगी प्रेफेस के लोरकपदा यामन फजबमा यावरी मसीदा यावरीसे एसी भक्ति वेदांत स्वामी हाइसे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने मागी सिग्नेचर मसी यावरीसे मैम थेनेबिरमगनी मसीगी सोइसे खुद थांगतना तौबो सोइनी मथंग 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 अदुम इकिबो सोइनी मसीसे अदो मैम हाइनी पृथ्वीदा ख्वाइदगी हेना काय तारे फजब सिग्नेचर सिंग मनुंग अमने हाइदना ओके मसीना भगवत गीता की प्रीफेस ओइरे यामदी तेनबा अदुगा याम मरुइबा पॉइंट मयाम थनबा अदुगुंबा मसीगी वामांग यान बाहाइदन मसी लेरिबसे अदु मथंगी अखोइ सेशन दा इंट्रोडक्शन पाइजबा यारगनी इंट्रोडक्शन की पार्ट सिदा हौरपसिदा अखोइ प्रार्थना खा यावरी मसीगी फर्स्ट कनोगी पेज अनिस यावरीसे मसी अखोइना मंगलाचरण कवि मंगलाचरण हाइबदी मंगोल फंगनबगिदमक्ता ऑस्पिशियसनेस फंगनबगिदमक्ता अखोइना ईश्वर खुरुमजा प्रार्थना द मसी मथंगी सेशन दा मसी लखुचरगे मैम मसी अमुतंग हाना चराको पासन बिदगा मथंगी सेशन दा लापिनबगिदमक्ता मैम हाइजरी ngasi najagiba akoi point sing ji manung sida kari kari hangbining ba lebiba any question or comment akoi class question ngai sida wa hangbining ba leragadi kana question hangbiba yagani any question or comment Hare Krishna pi Tazir habiro अखोइदी बांग्ला नि फॉलो तबिसे अदो से मुक बंधो से तिगने मरक मरक अखोइ गीता महतो ओ 6 7 बि गीता महतो सिसु लाइक नत्र सिसु गीता महत बस लाइक ने असिना कनानि इबो गीता महत बस से अखोइ महादेव नसु हाइ अथना सेंदे महादेव न हाइदोरिनि अदो वेद व्यास थोकदोइबा अखोइ व्यास देवना तोंगान तोंगान बा आचार्य मैम नसु मसिग मरमद इबिरम बसु मैम ले शंकराचार्य हाइबस ले दो मदु ओदुनि गीता महात्म्य हाइबदि गीता के मगुन बुसै थाबा हाइबा याबेको या अदे क्वेश्चन नहीं बिलिब्रा हरे कृष्णा हाइबिरो मताजी इंदुमुखी अमतंग म्यूट तोसनबियो बा इसागी कनो फोन दम हाइबिरो कनो भक्तिस्तान सरस्वती बिल्डिंग दम दम हाइबिरो ने प्रभु याव इदुदी का प्रीफेस याव इदुदी His Divine Grace Om Vishnupad Paramhans Parivrajakacarya Astottara Sata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Siddhanta Siddhanta है conclusion है बनी कोई कनो से astrology की lyrics सिंग से कमाइन तो रगा planet सिंग की movement कोई नुमित था में जाग से कमाइन ना मसी की अंग होट का दगे है बतो अंग होला का लोग पुथरा का दुनिया बा घसी की नुमित सीधा सी ग्रहस ले रही अदे नुमित ना सीधा था ना सीधा सी ग्रहस सीधा अदु अंग होला का दुनिया अदे मसी अंग होट ना बगे मागे formula करके पुथरा पसे मसी से असी पसे पुथोपिरा मी अमसुंग मसी में हम जाओ लाइक अमा सूर्य सिद्धांता हाइब लाइक से फोंबिरे में हाइबे के दमकता मयामना सखंगबी बोइना
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯙꯥꯟꯇ ꯁꯔꯁꯋꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯚꯛꯇꯤꯁꯤꯗꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯄꯥꯗꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯄꯨꯔꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯝꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯐꯣꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯀꯩ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ